Nilai kuada no dunia ini kita biasa alignment ke keluarga na bakar Microsoft Word no alignment ni ke mendalu le alignment ni ke bara awa data huera limit plus no data huera awa da porta lodi pani no wane kuada saglu no ke ni ke biasa awa tadglu ni ke mera test limit plus mo apa ini? Awak ini tu kau punya cikgu ni. Awak alignment ni, kau ada satu kuda, dapat dalam mana satu kuda lima belas. Awak ini kau ada alignment. Lo, awak ini juga makau ada alignment lah, macam ada terdekat ni kau ada. Awak test lima belas you lama. Okay, apa ini? Microsoft Word ini begitu alignment ni, awak dapat kopi, awak dah lihat. Memang lima belas o tercep aja ini, besu sisa kalah. Memang lima belas awak dah beli kopi aja ni mana begitu ada justify na, awak aje tu kita lelaki. Okay, bagaimana kau ada center, awak ni baga, kau ada peti, baga seleo. Mula ni baga kuda gua align center. Okay, awak ni gele ola tak kata. Awak ni bumi cawara enter $5 awak ni kesarok $2 ni bala awak li kebeli kata lolo. Okay, memela tak pola kaya orang ni baga seleo, dah baga cawara align right. Awak dah play. Orang ni awak ni kecil atau apa? Awak ni pemikiran Allah kita baca enter ni awak nak kiri buat ni kesara ula atau apa lah. Dah pemikiran $5 ni awak ula kesara lah atau segala na. Awak ni kesara lah atau lah. Okay, memela dah play orang ni awak ni. Apa aja belakang ni lah cila mu, asal lah cila pada ni, kalau bah, awak pemilik kau gila kerja ni, pakai selai orang, kuda ni kerja, pemilik kau lah tuai orang, pakai selai orang, kuda ni lah tuai. Awak memilih macam dah dibeli dah, pemilik kau huai dah kipas lah ni, pakai bah, kuda ni lah line justify. Okay, awak ni kau dah, awak 5 yo ago dah kini kita biasa kita kan ni kami ada awak test box ni kita ada lah 5 ada 5 ni orang lah ada di mana ni awak ni baga makau ada test box kini jika pun kau ada test box ini dikah malah dikah ini test box. Okay, awak ni baga pun lakukan dah copy paste lagi. Okay, awak ni begitu dah 5 bayi. Okay, awak bakar test awak ni alignment hari ni bayi kan ini nak kira lah awak ni lalu terus awak pani awak bayi awak dorkan. Okay, bayi ni awak belakang dah apa ko kata apa lah ni, bagai bahutan ni align bayi, align ni over top middle atau bottom, takkan top ni apa ko middle ni kilo tak kata bottom orang ni laju tak pola kita. Okay, awak ni bottom, awak ni middle. Okay, awak ni benili middle tak kata li nak kira, bumi batal lady lah tak kata lah le, jet wajah ini, bagai tu ala. Pay di pas sekolah. Awak ni kata, kalau ni bapa ciwira, citi. Awak ni mewah lah test bawah alignment. Awak pemilik kau atau bapa cilai, pemilik kau atau lah pokok apa ni, bagi kucing. Awak api kucing mo. Pemilik Sunya kau ni kemana lah table buno. Awak berapa nala table
awani table ka pen lo okay pay bakala table pay yabuni awa bukhutre ne ase the block tala the dog la le awani kewada bakola alignment okay pay ni over yemma pani on lido awa alignment ka over so ni awa tumi ma do tu tinya aramo malo arho ti lo no awani te kwa da limit flat do kwa da limit flat di kutra kwa pako chi thwe kata jai pako kata pako thwe kata thwe apala thwe temperature phai temperature haru ni pagasu ala temperature la mo awa kanyo limit flat oli le ini tinya se ko ba awa center meter awa papo sa kikhala mo memya chathar bai ni ako wala takada memya le che thwe jai ni ko wala temperature no awa basu ali le ini tinya se ko ba tula temperature no okay awa ni kara kikhar kha ramana table no takar kha ni awa kamera awa ta ke wa se fa ko ni awa ni suara alignment suara di le no awani ya pun la wada shape lo ye do ba wada limit la no shape ni kara ida tadui ni pun lo no to lo limit la ni right click no suara pe edit test ini copy paste awani okay awani ko wada pre brother di no ke awani alignment ne ko ba tho di le no awani to make wada test project ba to make wada awa di me play yo lo ba kai ne ke ro ke wada la no le ni shape li ho da ni ta photo ta lo la ta ke ho to bi li ho da ni ko select ni ko tu wada awa phai ni wada select to okay the kana ta podala la baga select wada awe ita ke ho the pa wo ulo lo sa be baga click be ti no ne awa baga sara select baga priyo jai kheller awane ka select da kheller lo kono okay maga to wada na ai awa nime select mu ni magi choge be ti Efe ni akira ke lima fla wali na khasa hen lagi ene baga sale o da ni awa klecho de ti mu ni le chawda awa select object be na da nime chatti mouse ni ke ro ta pa pho ke ho wi nu lo ni twi ni o okay awa ni ke da na select wada ta ke ho di fa yi khel le block ho ja ni okay maybe ni alignment ni overlay ni pagale chawda phai format no pagale chi ya la thwe ba phai ni bakhala ta ke ko the phai align ho phai na okay phai ni align ni over dot awa ni ye ka pya ni su khala na awa tu ka cha happy khwe khwa ni na phai ni awa acha na acha la awa baka ma da Sane yuga hutoda vertical. Yada arela da kata bajani asa kedizu so one yuga hutoda way no. Distribute vertically. Okay, awani awadi chiri kadani awa asa ne awa papa noda tele ne dizu so kelalina. Mune align ne buka hutobe do. Kamera align ado ye ko khutara la left la chi de ba ne wa ka le tho khu za le ja la yin left okay bai du phai ne tho che ye ka tho da ba me lai de ba ra ko khu da okay me la right how do ni la thwa da ba de ko khu we phai yi la chi de ba ya wa tho da khai ne ko tho da da la okay ma the align center how do ni awa lai de kha thora che lai bana ge thora che jai na awa ni ke wada
our Taki was the fine, Bogaba took what he left, Bogaba Swadi, our Tamalo, Tamivara, alignment Segolana. Then alignment, Povera, Thaglu, Nigamura, test you lana. Lima play you, Unikia the Hani, Lima Plella, Aola, Dagu, a done in Povera Kiguni, Dadakani, test for you, Menumela, our Kikarakani, Gamura. Our that table, say ya, Yamo. Maybe Sakarakani Mura, da Tohuera, our object in Vaina, da Kiwo, da Podalo de Vaina. Our Iba Chovi. Okay, away Nikera, Tamalula, Bakara, alignment. Away need to Makwa Minera, he call him no lagilla, to move the call now. Nuda, our software marcella, like, subscribe, share, BW.